One gular soho de la mitonga udut veri one weki. Na one navari tengah sang. Kudut pantil bentalai mane agu gula. Kudu ngasanggo neka celung, neka cali, neka curuburu, neka ligot ciong. Kudu ngasanggo neka mangani putingul, neka manga kekep tengel. Dari poro ngasanggo ke kali komet vale. Hamel pau gejek. Lo pau tombom. Kudu melabar piantana, neka macang karayata. Emelon togolo, neka kodo atahe golo. Kudu me tombo kali lo pau tombom. Hamel pau gejek. Tavah 5 gantang, reges 5 leke, jintot vale iyo, komet valeo. Keren nih. Keren. Iyo, itu Luar biasa. curug itu. Dia kata gue tak bersyukur gitu. Masih musa gue tak misalnya cowok ngaji namanya gue dua acara ciar cumpi sih. Nah, ducara cumpen. Cara ngasuk ketemu gue itu ya pung dua pung apa misalnya kari lah itu tukang kari itu pak. Cowok cara kari kuda cowok levaran. Nah mungkin itu tak perlu ide pula asal kayak ubah semua pak. Cowok cara botong gue gue bukan tuh nih. Mau ciar aku celan. Gue pun itu. Mana ciar cumpi sih. Hiop bola ku tombon nih. Eme ciar cumpe dana krona demorin. Boleh ngajin. Ngomong acara pengasas Wali cumpe, emeru kudami CE. Nah, karena mangga. Mungkin bisa jelaskan itu perbedaannya. Silakan dijelaskan. Eme toming laku. Eme buat tukadakku. Agu hai kilo. Ngasang itu wali cumpe. Wali cumpe. Itu tengaran. Itu tengaran. Wali cumpe. Wali cumpe. Eme ngasan ciar cumpe kadana corona dopok deving boko dopok kali ving semega kisah gue tadak kole tita ya dak kita udah ciar ke cumpe dana corona kira selesai tang maksudnya itu dopok ving kok dek manga buat tukaga dak kok kayak kilo pe mayana corona ka titi itu di mangan acara ciar cumpe ciar kok tete ngomong kar piye sedangkan pung kayak kilo ka gabung kenanu Latan panden cumpe. Cewek menggo gabung itala dia. Hai kilo kan kena nukin. Lelokin eme ya di sema tu ame de ga lelokin betong ata dari ngulang tepisan hoga nukin latan kudut kena nun bo panden cumpe hi. Aya cai to istilah boko istilah ciar cumpe apa balik cumpe untuk ketia acara yuta undang tahun lava acara undang tahun lava itu tinggal pasang hiup tunggu muka pengas mungkin bisa jelaskan itu jadi lepan dari tiwaho kule kayak nikica nah kayak nikica une mai telu ngasang sebenar telu betuar sebenar une mai wali cumpe ratu bubu nah ngasang telur raja gitu sebenarnya. Telur raja. Wali cumpe, ratu bubung, pasang. Nangasang. Nangasang. Cukup dia bentan nangasang. Jadi ya dularin cain, kudu cain mekabaruho di TTK. Jadi onea loang. Pas liseta campel lain tenggo ation cena tahu. Nah, kainkin dia atap yang maya siding tega. Mone maya siding go. Pas dengar bang paun leme puara karo ini tega. Siap yang maya nungka kilo selek kope cau korung. Yang main lihat dengan lihaya tanone tega. Jadi berus kope lihat. Onggap yang main. Atap yang kuat tahun pakai kopi. Pakai kopi. Cau kini akoru. Atap yang kuat tahun 5 kali itu liga. Valen kolelisione mai 5 kali. Emea atarona valen lihaune mai ga ataune. Eme ini vai valen lihaune melo angga atap yang. Itu ya kopi buat apa? Kopi tanggeto. Tapi caukin apa? Caukin koru. Caukin koru. Sehingga gitu kore tite eme ngonggele bale taed moria gungaran ga. Ain telain tema pakai nu bahu ga.
Toming lah ko boga minuhorowan de ko kita tabo. Jadi ai me ata jarang vero bagu korung gini ga. Lani ini cuma danong. Danong ngomeden. Me cuma de latta lite itega. Bae latta ngo vero ata. Itu ya seri kopi kalau. Mau sih bikin kopi. Suah benda situ ba derong. Kopi agu apa. Tapi atage alite ga bom sangen tahun to beki manga kopi sele. Ngance koleng ngucelong. Nitu ite. Bae latta ngo ya ata hoga ngo vero. Komente marabang ya. Komente marabang. Hanya kata gambar situ lah. One ya. Atau danong sih. Apa ite? Politomo hitun boga. Atapea kuataone. Titigi. One maya kilo. Pandai cumpe silia api. Jadi silia api ho pandai cumpe ho. Nitu na ro ni tega lunteng seo kuduta sara. 5 vie. One 5 vie hitu ga. Nitu pandai sebenar. Vali cumpe agu rato bubung. Rato bubung hitu ite miratu ngone maya agu tapa velu. Dong leleke miratu. Jadi ya ratu ngapipe. Ratu ngapi ata pesa. Jadi ya mia velu tapa velu pandai masu mileke. Nitus perukla apa hoda apa. Sangkali kata apa sih? Keco apa? Arabang enggak. Ayah Arabang nitu ga kamping aguhia. Ayah kuduta itu leso teliman ye. Ite nana 5 vie 5 leso konu. Dan gitu den. Ce lupiah piho. Onea cumpe. Jadi ya tong balin cumpe ga. Ite beliga ngeronea molang tokot one kilo. Boleh itu, tenung masu velu, kudu trato bubung. Botomanga titea rato rabuk onea vekit. Itu betuan rato bubung. 5 vie si 5 ya apa? Nah, agua vali cumpe. Itu atangan cek kayak nekicat antara rato bubung agu vali cumpe. Hai nyone 5 leso gitu lah tadna ngasang nite ai di aho ga to edi ngance leven kin kulit one tombo nite ga tombo la tanta vali cumpe. Jadi ya dengel meu bura gu ceki meu letanggera kredang emas ganti muria gu ngarana tabate jari agu dede ai patile mail muri jari tua buah becak velai. Mangan anak bara tuan ngasanga buat tuka. Caro ngasan isea winarona. One mai lesoho lan ko gula lesoho. Latan tak da kumhau. Vali kecumpe we. Rato bubun dite. Arantang manga babang agu bentang. Ngone bejambai dua tinggari penguma. Eme duat ngerpeang uma neka manga bentang one me remang. Neka manga toso ne me podok. Ayo ne cai dite poligraton bubung valin cumpe. Le mai hitun. Ite neka kita manga pedang lemenes neka kita macurul buru. Orang ite kue kaliga moeng kita ne roven. Roven tekone lo cikumbu dia kali piang mai. Jadi one manuko lami rebang kampi apite. Neka kita manga ngagu koe ngone mose. Ata kudut pande meripeki koe mose. Orom hau kali uwa kita gula bok leso. Kuke bus veteku boas bua di polelu jenguk da kalomba. Itu ada vali cumpe one 5 vie aguraton bubu. Eme agu nangasan, gau ne nangasan. Ngance leven kalau itu main. Yo, ngance leven itu main. Ngance kene pasang tanggal. Ngance bulang, gerelingan. Gereng apa istilah pagat manga. Gereng kawe pagat manga. Gereng kawe pagat manga. One manuk nangasan ko apa kau? Tombo na hitu li tega.
Aya boko tua buah kaliga becak bela mangan ngasang anak bara kudu lesing beki natara. Caro ngasan di sebinarona. One gulal soho de la mitongga kudut beri one beki. Na one nava di tengasang kudut pantil bentalai mane agu gula. Kudu ngasanggo neka celung, neka caling, neka curuburu, neka ligot ciong. Kudu ngasanggo neka mangani putingul, neka manga kekep tengel. Tadi poro ngasanggo ke kali komet vale. Pemel pau gejek. Lo pau tombom. Kudu melabar piantana, neka macam karayata. Emelon togolo, neka kodo atahe golo. Kudu me. Tombo kali lo pau tombom. Emel pau gejek. Tavah 5 gantang, reges 5 leke, jintot vale iyo, komet valeo. Keren Iyo, itu luar biasa. curug itu. Dia kata saru gitu. Paka wagula, paka bokleso. Jadi itu ngaji. One ngaji dua ngasang. One toming laki tega ngasandaku. Ngasan kau. Teing lami. One melon todami ende magumman. Ami asekaedo. Anak wina, anak rona, asekae pangolo. Kurut nipu pantil tebentalai. Hisimus dengan sandrau. Jadi neka celu, neka caling, neka rambah, neka retang. Neka manga, one ngasanggo revita gurave. One ngasanggo nipu tingul, kekep tengel. Poro ngasanggo kita kali bombong kita nego bela lokom. Emelon togolo. Begitu ya melontos sono. Kudu teme labar peangas nata singa sanggo. Rangkang kita nego bela ladai. Tava 5 gantang tau gayata. Nah, gitu. Asli itu. Ami singit ya lah. Mereka pasti cong apa ngada keranga tuh. Lerem kesingit. Malik udah naik. Bari dia musimus. Tiba dia. Latanta ardinga pecing dite aku tomboa molor dite apa taya hayang agua nuk dite dari ngerolon dong sakit bisa rolon dong kudu di